Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location at the Free Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati bi Ebusia for me ma obi bia akwaba shonko ediba AfricMedia so separate ebre aso se eye abrabo mu nsem dwumeti yede ebeso mu na da no se na meka na abrabo de etwefo bibia ho eye aware busia eyo enkola ho nsem tese esonkra wodom krampo no efo abrabo ho ntine se ehunya se bedi ho nkomo enti abrabo mu nsem de ne de yede befa bibia bi na ene issue abeda board so no ebusefo eyetutwem eye wanwa okunu edi na asema betu dwa wo se ne yere ebuni mu ase ne yere bo no obedwemu enti ano sa abro no onu so ni moni pa so e be memu onu so awon de obetimi de di oba so enti na tese ne yere ne suba ya woda ne di no license se onu so betimi abo no ya na se de sa asem bisa we medu musuko edi amamu ye twa ye wombra sisi ane ba na me rent mu na ewusuafo sabe yenko letter ene saka yebedi enwo enkomo na say ele shato say I love my wife but she lacks respect and manners and always disrespecting me in public. I am not a violent man. I'm a peaceful man. Even my friends call me weak because of her. But I am losing my patience. I don't tell her my whereabouts because if I do and I spend extra time there than necessary, she will come there to drag me home. One day, I was already late for church and I'm the bass player. I usually take my son with me to church, but my wife did not get up early enough to dress him up, so I left him at home with her. Although she had already told me to wait, let her quickly dress him up, but I couldn't because I was already late and we had a special program which my choir master was already bombarding my line with calls. In the middle of the church, my wife stormed in angrily and slapped me then, dragged me out for leaving our son at home after she had told me to wait. It was not a small scene. I was highly embarrassed. People are giving me different advice. My godfather in church that saw everything that happened said I should use belt and flog her when I get home. If not, he will know I am not a man. A lot of people are telling me different things. Divorce is out of it. I can't do that. At this point, will I be justified if I beat this woman? I just want all these embarrassments to stop once and for all. Will beating actually solve the problem? Just say, and only a simple bisa what the abetuda. Will be say niri. Will whom will be the mukrampo to me bono. Sina sum ni na fufu ni ma sori mu. Hey, what be ni? And same way the na is for. Me amu me hwe dwere ntina hu be yan pa se me be rank komodie mu na se me hu adwentre awodo a ebetimi aba afa ensem na aye emwa ade ma branti we na dey na dwendwe aye be bro see divorce dey out ontimi enya na na se diem e no betimi aye afa the situation we wa ade be solve the problem no nti e na me nua ba abena awene e wo ha se abena bia kokko nyame adom na so e nyame adom mesimi wo ye de rade ase na abena maybe I got domestic abuse, but your boss so pet near the Niako Marshal. A man at the Bia Kumu Kaya Shen Womo Bray. But Obama wrote to say domestic abuse, Nika Semuban with him. Nathan Moon is in. Near the kind midday and Shaka Sebima Ashen for any other form of shame in and I want us answer any dear why I pick up. I woke up from a son, I said, Many a time by between free into Jammy. But that's now answer a mirror as sending and as a bed door as a new esocono. First of all, Obano, the then right now, bear money, dear man. A money to me in your sa, a quinam. It's me good in you as will be because I say only cram diagram of everyone. Only needs yes, respect no. Say anyone who fits in with Yasiana,
enya de obetimi correct in that moment amana ye da sa na say be ma na so wo mu bi sa wo mu bi if say answer na obi betimi abegina pinti ya say entwa kuma ma na ensi no tenten da okay no correct enti no say if it asia no e bia efie omu udi agrokra no wate be ma na enka hwe na wa ye ni say on ka hwe sa no odi be free fie no odi apa abonten iti answer na oba betimi esi gina ye abo aso mu abonten na ye say o kra dem ho no obro chire do hwe e to obro na esi why bona manesi enti me blame oba na me blame be ma no okay every entity ye pa obi wo hono ma se be ye nyen no obi so wo hono ma ye tete no se oba sima okay empo se ukunu ama osa akwanya ne se enene endi sa agro na obi be se relationship enye military ground nemo e wo hono se ye nyina ye be express ye ho se me no wundi agra expect say me no betimi I find on phone amana ko eni ama e bakra etimi abem etina ya mo yanko fa na ya mudi ne sen ansa na ye ba be ye ekunu ene oyere no e wo say edi kan ye nnamfofo ansa na enti se mentimi entina se enhwe se obi begu manafo eni ma ase na ye se me akasa mentimi egu eni ma ase sa enti no ansa na memma kwan ana se abonten bedwem obi betimi ababe gu me ma me hu fi na ye se me akasa me gu me ma me hu fi enti be ma no in a way ono na ma me hu kwan e ma oba no esa okay I said me ya emu nsem no ase wa ma ne mensem na mba kontinten na wa kire oba se o limit ni na se si anu nsem ne na esi mi o se o se si anu amanfo otunifo o mu tunifo mo kan nsem but divorce pa de o resa na o kan nsem na ko Kristo ni nti Kristo sum se aso de o ka divorce se aso wa ko ka abusama je mo se to onye but o dwe wo se nkofo de ne so be so mu se o ye be manti womro na ire no ntre so e be ma to obisa se ntu obo na ire na oye okay onye bone ye okay sisi ano ye say answer na ubetimi atene eduano e wo say otini no na hyase ni enye sa ayatentini rio ye sa otini pebe entini enye sedia open enti sisi ano obia ehu se oyire say no tie oya kwara wo behwe no aka crash mama no oya obehwe no crash enti den na obetimi aye ama oyire no ne ho aba ne ho so okay me advice am de mema be ma ne say enye bro mama ne because obi a waso obo no kra no o so mo we call for extra training kra Canada rescue wo fie minimum obi a obo no wa ade we ho nim say ade we me ya obebo me enti e de meye yeah do abum enti no wabo me prayer okay enti no e bro de me say de bia se na me ka ne say me wo ba ana say me wo nia kitwa de o me nchen na me pesa me tia na enya bro punishment be brave wo ho okay ade bi wo ho no ma eye oba na koma so ade pa be ma ne ye ma na koma to me to ne ye sa ade no obeti na restrict no wo ho be busumi mienu be busumi miesa no de chuna so iti oba na be realize say me kum na ye say no tie iti at the end of the day no ono ankasa entumi realize say dia me ye enye enu nti na me kum ye say na chese oba no na oba say awotimi bro na enikum ebetimi aba say o dokiti you grandma okunu eso bibi restricting na ebe ha no because we otum so atra puto ebetimi aba se na me yi kan bibi wo ho ye ni okay also most of times ye share eniswo no and at the end of the day results na aba no and ye share okay but meanwhile there was a problem ye ni asem bi wo ba be ma on to me family to jada di obetimi aka ne say oh say netie nemo emfa ho ne asem no say netie oba no na onu kwan so wo boni ku because they be asem aye can say be ma eyiti no matter what be ma no oyekitu akra be ma kakitu ani oye baby nge no ye be ma na oye be ma on worry ye kra no ye obema oye be ma e wo say ye di ne nidie e ma no if he say
ye ba Kristo so mu a se na wakwa ye Kristo ni a ye Kristo asem na ye kenidi and ye be better Kristo like aka se ba ni Kristo mu so a ye nim se ye yi Kristo feel wa be ma ne wo oni three but ye ra sorry mu a ye yi Kristo feel wa ya sofofo ene ye de e wo ho no and a bear man so akwa you obi or ye instrumentalist most of the times so instrumentalist nyame se wo so ye share ye brother David and no Bible ma obo nsenku ema ohene so na ho mboni nyina timi tudwane enti na che se papa no onya ordinary enti ne yewe no ohia deep training ebia eya obi wo ho na odesa ya no chuti sa be ma no okay nanti assembly say kasi bond to papa na ye solution e dey ma abrant you the best advice about the man made. The best advice I'm meeting media man in say anything good dear or expected and I onim say adie we me yema me yere ya edamakoma so it mean man oh and the mirror crash mpaucho and the na home brase me ba saa de no obetimi a unrestricted no for at least a month and I say 2 say the be or the betchina so because a broad de enso be problem obetimi abonende onim se obebu no enti ende ade no o njai a o njai nemu obetini anam sa ade no so e dia twena so se ne be ya ono so obesunya bibie fi mu hu se a be me o ye be ma mpa ebusuafo me pa de me so me die nu a me nua be ma ne no anka metu no futa mpa Bruno ba ku bi pa life threatening a Bruno blue black ade be che no asisa ba oda dem na sa ade no wo kan futu no di children I restricted the phone on no be share na say eh abrante di obu mi pa so ba ba bu mi ma na asema to me no an brase na shase fronti oba tie futu no e de e ma no Bruno chen so ye be ma media see na e was for most for drink chen mu fa emma emeto your comment section on fan so me na bi mu so no mon share video way on all the social media platforms AfricMedia de bia e share mo bon sa so e na gina so e deliver e de mamu and then see etimi ayebiem dia e na bomo dia en chen biem subscribe na da na yentimi fa ne passe e fa embam na mo so a enemy mini eye abena anwene e na yedi ngomu magram nya bye bye.